Biljana Bobić i Miroslav Rodić, potpredsjednici opštinskog odbora Demokratske stranke, govorili su na današnjoj konferenciji za novinare. Demokratska stranka je u utorak 1. oktobra održala 6. po redu opštinski odbor od neposrednih izbora koji su održani u junu mesecu. Želela bi da istaknem da smo na taj način završili proces formiranja rukovodstva opštinskog odbora i da je na moje veliko zadovoljstvo, a i zadovoljstvo svih ostalih članova opštinskog odbora, za drugog potpredsjednika opštinskog odbora izabran Miroslav Mika Rodić, koji će vam se obratiti nešto kasnije. Također bih želela da kažem da sam zaista ponosna što je na tom sastanku opštinskog odbora primljeno u članstvo 10 novih mladih ljudi koji su pre svega prepoznali ideju Demokratske stranke. Ono čemu ćemo se mi posvetiti u narednom periodu je formiranje resornih odbora u koji ćemo pre svega, pored naših članova koji su viđeni ljudi u svojim oblastima, uključiti i stručnjake koji nisu članovi naše stranke, ali koji će svojim zalaganjem i svojim doprinosom dati što bolju ideju tog nekog projekta koji bi mi izradili u narednom periodu. Poštovani građani opštine Bačka Palanka, veliki deo vas zna da sam ja čovjek iz sporta, a u Demokratsku stranku sam ušao pre 2 godine ne iz privatnih razloga da bi zapošljavao svoju decu, već da bi pomogao da rešimo nagomilane probleme u sportu, odnosno u organizaciji sporta u Bačkoj Palanci. Zahvaljujući Savetu za sport, veliki deo toga je urađeno. I da napomenem da u zadnjih godinu dana sam rukovodio sa tim Savetom za sport. Može to još bolje, a ima toga još dosta da se radi. Ovom prilikom se obraćam i pozivam sve građane naše opštine koji žele lepšu i bolju opštinu i grad da nam se pridruže, da dođu kod nas, svu omladinu, sportiste, uspešne ljude, da zajedno pravimo planove ka lepšoj Bačkoj i uspešnijoj Bačkoj Palanci. Ubeđen sam da će građani te planove i taj naš rad prepoznati, kao što su i prepoznali na zadnjim lokalnim izborima kada je Demokratska stranka pobedila.